kasarta nemie ne kagone Jehovah sikobit ketuiye eng lesson nebo Kalenjin. Ameche aibroi ataja kakwek tugul kitindoi kiboitinik mut chekinetige lesson nebo Kalenjin. Lesson ni ko netai eng lesson newendi YouTube. Kwakwek chokose Kalenjin eng kebeberwek tugul eng ng'ony, mising ko chebunu emetab Kenya, mising ko Rift Valley, biik chemi Tanzania ak kebeberwek chekose Kalenjin. Kitindoi kiboitinik chemi yu chameche atach sikobit komwa ainaikwak eng nwogindo. Netai ameche atach Lilian Maswai kobunu Minnesota eng kebeberta nebo America. Chamgei jamanikab Jehovah, anendet kekurenon Lilian Maswai. Kongoi, nerubei ko Stephen Aramaru. Chamgei biikab Kamuktaindet, anendet kekurenon Stephen Aramaru abunu Eldoret, Kipkaren-Selia. Kongoi, nerubei ko Evelyn Tarus. Chamgei jamanikab Jehovah, kainaikchu kekurenon Evelyn Tarus, mi Minnesota, abunu Koyo, Kaptumo, Otogotin. Kongoi, nebo let ko Pastor Sami Ngetich ne kainet neo kekure Chemagar. Jamanikab Jehovah akotok tugul ane notok amitune North Carolina ing olep America ako kaa komasimbo tuikoini ing olimbo Chepsiro ing Trans Nzoia. Kongoi. Kongoi mising. Ane kekurenon Philip Arap Nyalile Pastor abunu Olesos amite Minnesota ing emetab America. Amache kesas sikobit ketestai ko amache asom Aramaru sikobit kosoiwech. Ongesa. Kitorori Kamuktaindet Jehovah eng boroindo nekekonech asikobit kinetkei lesson eng koskoleng'ut nemie neuni nekakityi sabato netilil nekitabana ak kiberur. Boisienech Kamuktaindet kou kainautikchok ak nesire tugul kotoror kaineng'ung eng kanetisietab kei nebo betutab rani. Nitok somenyo eng Jeiso Netindenyo. Amen. Amen. Kongoi chitugul, kongoi biikchok eng kebeberwek tugul. Kanetisioni nebo lesson netai kemi lesson 11. Lesson 11 ko nekit kakong'et lessonisiek oeng'u, mut mi nebo 12 ak 13. Kekesu lesson nebo quarter ini. Ko ng'alyo neo mising nebo lesson nebo wikini nengachek ko karik sabato anan kakeit sabato. Angen ale eng biik chemi olimbo Kenya anan chemi kebeberwek alak korutos kemboi kaekat emet. Ko ng'olionyo neking'ololi rani keng'ololi akobo ng'oksetab Jehovah ak berutietab Tiondo. Ng'okset nebo Jehovah ak berutietab Tiondo kebeberta netai. Kurget neo nekinetigei nekokenetkei eng kasarta age tugul kemi ng'ang'utiet 14 nekikitoune koitetab 6, 7, 8 ak kebe 12 ak kebe ng'ang'utiet 17. Eng rani kong'olole ng'ang'utiet 7 koitet nyi 2 ak 3. Mwae surutietab Jehovah kouni. Akole kioker malaikayat kong'ete kong'asis kotindoi ng'oksetab Jehovah nesobe koigeny. Akirir anan kiwach eng kutit neo kowokyi malaikaisiek 4 chemi lukwek 4 chebo ng'ony. Akolech kotechi icheket kolechi mong'em ng'ony anan nyanjet anan ki age tugul nemite emoni anan ko ket age tugul kot konyor biikab Jehovah ng'okset eng togochikwak. Lesson nebo rani ko ng'ololwech mising akobo katabanet nebo biikab Jehovah. Ng'okset ko agenge eng oret neindoi taban Jehovah kopchei kechirek ak ng'ororek. Pchee Jehovah biikchik chebo iman ak kiptengekinik amu ng'oksetab Jehovah
komwoe akobo itondab Jehovah. Kimnotetab Jehovah nebo yaet. Amu kingwa Jehovah kipsengwet ak ng'ony. Kwai chi nekikure Adam. Akonde ng'onyuni kimenye eng betusiechu. Ko kingonyo indet nyokongem ichen Adam akomanda inendet eng kabungutab Eden. Keloikitu ak nyalilwogik chechang kobit luget neo. Ulugoni yo nekikotestai kong'ete kap Adam akoi rani ko kwenutab Jeiso laitoriatab kipsengwet ak ng'ony. Akoinde nekikituru nekikure kainenyi Lucifer. Amu kingeturu aindet kong'ete kipsengwet nyokwai luget neo mising komas biikab Jehovah eng kamasetab kanetisiet ak lembechek. Ng'ololwech lesonini akobo betusiek chebo let chekimi. Obwoti komie eng leson akobo wikit konye akobo nganaset neo nebo Babylon nekikakitech eng betusiek kokamaran emet. Kolechigei biik eng betusiekab kap Noah kakoistogei maranet. Kotech emet nekiwendi barak kipsengwet. Akole meche kekerkeitu ketokoste oldab kamuktoindet. Simakong'emech eng beek. Koingoto kotesetai koteche nganasanatak nekiyo nebo Babylon kobut Jehovah akoturur. Kopcheokis biik eng kutuswek cheterter. Ko kingakopcheokis biik eng kimnatosiek cheterter komatakobit biik chekoshindos. Kobit kutuswechu chekere ile mi kitindoi chebo Kalenjin, kitindoi Kingeresa, kitindoi biik cheng'ololi lem, kitindoi biik cheng'ololi biik chemite China, chemi India, chemi kebeberwek cheterter eng kutuswek. Kokamwoiwech Jehovah komie kele mi luget neo eng kwenutab Setani ak Jeiso. Akobo tuguk somok. Ng'oliot netai ko kit nekikure ng'o nekekonyiti, ng'o nebo kondit. Tos Jehovah anan oindet. Ng'oliot nebo oeng nebo lugoni akobo kimnotet nebo laitornatet. Ng'o netindoi kimnotet nebo laitornatet nebo kipsengwet ak ng'ony. Ak nebo somok ko kalosunet nekilosu. Tindoi luget Setani akobo tuguchutok somok. Tindoi luget Setani akobo kimnotetab Jehovah ne eng oret age tugul kolen ng'o nekeipchinit. Ng'o nekekochin kondit. Ng'o nekekochin kasetab it. Ng'o nekekutungchin eng saet, eng sautik, eng kalosunet. Ng'o netindoi kimnotet nemuchi kowal emoni anan kipsengwet nekikoborwech Jehovah. Mang'utiet 13 komwoiwech akobo berutietab Tiondo. Ne eng kasarta nemalo kotomo konyo Jesu nebo oeng ko kimitu kimnotetab oindet. Ko kakoboisie kimnotetab serikali ak kimnotetab kanisa. Kotuiyo. Kokochi oindet berutiet nebo Tiondo. Ne berutiet nebo Tiondo eng kebeberta age komwoe sirutikab Jehovah komie kole ng'atutyonotok nebo berutietab Tiondo ko betutab tai nebo wikit ne Jumapili. Neboisie Setani amu tindoi luget Setani akobo betutab Sabato nebo Jehovah nebo tisab. Amu kikwai kipsengwet ak kwai emoni Jehovah komuny betut nebo tisab akotaban. Akokochi Adam sikobit konyor boroindo nekoshindos ak Jehovah akosa Jehovah akomuny akotolbis ko maketab kamuktoindet. Konyo Setani nyokowok akoib kiy nekergei ak Sabato. Nemwoe biikab Uingereza kole mi kiy nekekure nekeyuokyin. Ngiker komekere iman ile mami yoityo amu ngiker Sabato nguno ak Jumapili eng biik chechang chekikosa Jumapili kole oo kingong'et Jeiso eng betutab tai nebo wikit kokonech kaberuret kesa inendet. Komi lugonotok akotesetai. Akotun kiboisie kimnotet nebo serikali ak keboisie kimnotetab kanisa kenam chemengech ak cheechen, mogorek ak kibananok. Ak chi age tugul nekisoman anan komasoman kokutungchi
kimnatetab berutit nebo tiondo. Ingijaman gumejame oite kasarta nekibore biikab Jehovah. Obit ngwonindo ne mangune kwenutab biikab Jehovah akotestai. Ng'olyo neo mising ing lugoni ko chamyetab Jehovah. Nekimacham Shetani kong'ete tai. Komiten Jumapili nemwoe kolen nyolu eng kasaratak ak betusiek tugul ketindoi muitait nekabo kakiletabgei. Muitaitab kakiletabgei ko nomwoiwek kitabutab Ng'ang'utiet 14 koitetab 7. Kole mi muitaitab biik chetililen icheket cheribe ng'atutikab Jehovah ak kayanetab Jeiso. Ko muitaani nemwoe sirutikab Jehovah ko agenge eng kaborunet nebo tuguk ak kimnotet nemuchi komuita biikab Jehovah eng kasarta neui. Sikonyo betutap tiondo. Betut nemakeyoe imanda, nemakomi imanda eng kwenutab biik ako makomi koshinet. Berutietab tiondo konyone ing kimnotesiek tugul. Mu kikituru Shetani koboto agenge eng kwenutab malaikaisiek agenge eng somok. Kochang oik chemi emoni. Notok amune nemuchi kwai luget neo mising kobar biik eng maranet anan kobare ilet anan kobare tuguk che nyikisen eng kwenutab biik anan kobare eng asista. Ko kangesoman eng Kurkana na kisoman tisab college malaikaisiek ngoba lukwek 4 chebo ng'ony. Ak kokirinde kiy age tugul amu mi malaikaisiek chetindoi tabet. Ko tabanatak komi birutik 7. Ko kotomo koba birutik 7 chemite tai konyone korok berutietab tiondo nekeyoe nemining ak neo nekisoman ak nemasoman sikobit konyor berutionoto nebo tiondo. Mi muitaetab biikab Jehovah. Ne muitaani konyolu eng kasar age tugul kenai kele ne nekeyoe sikobit kemuite. Eng Ng'ang'utiet 14 koitetab 12 komwoe tuguk oeng chebo biikab Jehovah. Tindoi muitaet akoribe ng'atutikab Jehovah. So tuguchotok oeng, muitaet ak ripset nebo ng'atutikab Jehovah, ko nekone kimnotet kelandae berutietab tiondo ak kenyor kimnotetab Jehovah kesuldae makenyi eng betusiekab usisiet. Eng Romanik 8 koit 1 akoi koitetab 4 komwoe kole ne nemuchi kobesiech ak chamyetab Jehovah. Tos ng'wonindo, tos pistoet, tos lembechek, tos birutik, an temisiet. Kone Jehovah kamang'unet kenyoru kayanet nesobei. Sikobit kenyoru mieindo keterter eng betusiekab yaitiet. Ameche atach chito nerubei sikobit kotesetai eng Jumatatu. Karibu Lilian. Kongoi Pastor Nyalile. Ngemite yu chitugul ko kosomane chitugul betut ak kenyoru kanetisiet nekitindoi kobunu Pastor kobunu achek tugul chekimi kenyoru kanetisiet. Abwoti ale onyoru kanetisiet so kiberuroksei tugul eng yo. Ameche atach eng betut nerubei neking'olole akobo ng'alekab baretabgei nebo kipsengwet. Kakoelesanech Pastor ole kabun kebaregei eng yu akobo ne. Kasiko Shetani komeche kole malya moet kipsengwet. Ko ameche kesoman kurget eng yu nebo Mathayo 27 koitet 45 akoi 50. Ak ameche asoman eng yu asikobit kekas. Eng yu kekere yutok kekere meche kero Jeiso komite kimurtoiyot. Kale kiimenit anyun emonotok komugul kong'ete sait 6 akoi sait 9. Ak yekingo olobo sait 9 kokurso Jeiso eng kutit neo kole Eli Eli lama sabakitani. Notok ko Jehovah nenyu kalya sibakakta. Ak kingokas alak eng ichek chekitonondos eng olotok kole kure chichi Elijah. Ak ngunotok kolabat age eng ichek konem sibonjit
akonyit siki akonde tekat akokochi koe akimwa kimwa chun alak kole obakakte ongeker ngot konyone Elijah sikosor inendet akikurso Jeiso kokenya eng kutit neo akokoito tamirmirienyi. Ingikas eng yu ikose ile king'wan, kakonyo luget, kakong'et Jeiso mite oret kityongon, kakokikartat ikas ipkikochi tuguk cheng'wonen. Kekere tuguk eng yu somok anan ko ang'wan chamache keker eng chokchinet, alak chechang kemuchi si osoman oepchi it amu kimache kende sait ne kakikonech asikobit kenyoru kanetisiet tugul. Ko ngeker Jeiso komi kimurtoiyot kosonginin ko king'wan, komi mesundoito koloe lelutiet anan ko tewernatet nebo kimugulmet. Ko king'wan mising ako eng kabwatet nebo chomietab kwandanyi ko kitinye, kikakotebi ak kwandanyi kong'ete kipsengwet ko kiingen ole chamdoi kwan. Ngiro lakwet age tugul komito ak sigindet, ngong'ololchin sigindet akokergei konda akot nekitigin nekakisiche, koro konda kokere konda kabisa kole kokakonaigei. Ning betut age ngotwek sigindet kongen lakwet kole kakurso ng'oe, kakurso mama anan ko kakurso baba nanyunet. Ko kinai Jeiso atebonoto nekikakokochi kwanda koborchi chomyenyi. Ko noto nekikochi komuitae eng yu koloiwech tuguk che echen chekimekimuchi. Akot kingotok kele kakobakakta inendet kwanda ko mameto Jeiso, yani mametogei kole ara tokolya, kimuita kora. Nebo oeng nekakisir eng yu pastor nekisire lesson kole eng kwenutab mesundeito neimuisei netogu kouyo kikakobakakta Jehovah inendet koek Kristo michikchik chebo let eng kikombet nebo nyalilwogik chebo kimugulmet. Eng saisiek choto imuisei ko koitegei baornatet nebo taksetab kwandanyi, yani kikakonam yani kayanet nekiek nebo Kristo sikobit kolya koek kabelindet, ko kikakonam kongen kole mi Jehovah koboto akot ndait betutab metomite. So keker eng yoto kayanetab Jeiso kele kayanet nemi orit mising nekikakoyan, nematinyo katumtumet nekiker kas kele kitumtum akimenit. Tomakas betut age nekaimenit neu kosir nekikende yu kele kaimenit emet. Imenit iman emoni amu ya winter ishokowendi asista kororokto kipko saa 10 kokakoek kemboi kabisa neu saa 3 kolimbo gaa. Lakini ni ko kiek age nekibotan emet. Ako noto ko kayanetab Jeiso ne noto nekonunet nekitoche eng kayanet sikenyoru eng kamuget nebo mutai. Kakamwa pastor kele nyone betut noto nekitumtumi ng'ony neyoche kewal ng'ony kele maioldoishei mailyon ko kakikonech kayamiset noto nenyorchini Jeiso inegei. Kwanyun tupchosiekchok, tos ne neobwoti anye kait betut noto? Tos itinye kayanet noto nebo Jeiso? Ne noto kale kitinye Jeiso kayanet nebo orit mising nematinye koit shetani. Ne ngonyo kotumtum shetani kanyo ole kaitundakta komaitumtumin amu inget ile akot ndanyo meet aite. Ko noto tupchosiekchok ameche kinetkei akot soman kitabutab Galatiek 3:11
anan oro kora kitabutab Habakuk 2:4. Kasarta nekichobegei ko nguno temisiet age tugul ko nguno ngot kemuite eng kayanet komuchi koi logoek chebo kamang'unet eng sobonwekchok. Ameche ametochi yotok tupchosiekchok ngondoi kamuktaindet ameche atach Eva sikoteswech tai eng betut nerubei. Kongoi Lilian, kaimwawech taet kenyoru kesije logoek ako ngemuite ketinye kaet Kristo. Kibendi anyun kwaeng kasi nemwoe kolen sirimdo nemabo Jehovah. Sirimdo nemabo Jehovah. Kingen achek tugul akobo keungan ako mami mwisho, kikiungan ako sirimdo neking'olole eng yu komwoe akobo tuguk chekitestai eng betusiek chekitai eng arorutiet neos akotestai akoi nguno akotesetai akoi koboru robet anan kit nematinye mwisho. Sirimdo kele wendi round ako kitesetai eng yoto. Eng betut aeng komwoe akobo maonatetab berutietab tiondo. Maonatet netinye berutietab tiondo komwawech eng yu kemeche sikero komeche kinetkei eng yu kero akobo wekisiet amu kayanet, keretab mung'aret, usisietab chetililen ak let anyun ko katutiet nebo meet nekitil Kakoim technology kidogo Eva. Mogasa komye? Testai kikasin nguno. Mogasa eng tai yo. Tinye berutietab tiondo kebendi kinetigei akobo wekisiet amu kayanet, keretab mung'aret, usisietab chetililen ak nebo let ko kekon anan ketil ng'atutiet nebo meet. Ko chotok tugul cho ko tuguk cheyachen, lakini komwawech kora kole ngano kora komi kamiset anan mi kakaikaet nenaat kele akot eng betusiek chebichien mising ko tun ribe Jehovah biikchik. Tun ribe Jehovah biikchik cheribe ng'atutikab Jehovah ak kayanetab Jesu. Notok komite kitabutab Ng'ang'utiet 14 koite 12. Cheribe kayanetab Jesu. Ko chotok ak ng'atutik eng ng'atutik chotok komi ng'atutiet nebo 4 nemwoe akobo Sabato. Maonatetab berutietab tiondo eng Ng'ang'utiet 13 komwawech akobo luget neo mising nebo Setani kobaregei ak Jehovah. Tetutietab oindet koberberis mising asikonyor chechang. Kakenai eng tai yo kele boisie kaberberisiet oindet neimuchi koborchi koib tuguk chengokere chito kuwo bo iman. Kobun chebo polotet chebo nekikure tiondo ak boisie natet mising. Kristianik ko kit nekotou eng oindo anan kit netou eng betusiek chechoket. Kikere kele kanyaliletab kristianik kitoi olikinye eng betusiek chekibo kap Adam. Kikere kingoib Kain konunotoik chekiibu kolosune Jehovah, kokiib logoek, koib Abel tuguk chekimokotin kilosune Jehovah. Kekere kele
korokai kole kakiyai konunotoik kiketil alak metoek, kikelach ko akot Stefano kikilach, ko chotok tugul ko chetai akot eng betusiek komi Kristianik chekinyalili akobo ng'oliotab Jehovah. Kale eng kitabutab kora eng kitabutab Daniel kekere kora eng betusiek chekibo keny koteleli kanisa kengetin kokutungi biik. Ko kit nenyone biik cho komolen ole kit netesetai ako yekitestai ketebi Jehovah kenam kayanet eng Jehovah ak kerib ng'atutikchik noto boto Sabato kengen kele ngoit katumtumet nebo let komi Jehovah kobotech. Kikere eng betusiek chekibo Nebukadneza kele kitelelso Kristianik, kitelelso akot Daniel, Meshach ak Abednego. Ko chotok tugul konetech sirimdo nito tesetai kokonech kimnotet akichek kenai kele anga nyalilda ako nenyone eng tai ko melen kele chetun kiteleldosi kityo lakini mi Jehovah kobotech kora. Kale kimwa Jesu kole tun bitchin usisiet akot kayanik eng senchari netai akosub ibinwek chebwone. Kale nyone sait neibwoti chitugul nebaro kole yachin Jehovah boisiet. Noto komi kitabutab Johana 16 sisomanchigei koitet aeng. Amu mi biik cheimuchi kobwati kole yachin Jehovah akot konyalili Kristianik ko makere ichek kole nyalili Kristianik lakini ibwoti kole boisiechin Jehovah. Malo eng yo amu angen eng biik chebo Kenya, angen ale kokokas tuguk chekokaakis sainda eng biik che maotik chebo lembechek cheyoe kolen neyokwek kole boisietab Jehovah akobare biik ako ngoba tuguk chelelacho. Tuguk chotok tugul ko cheiborwech kora kole nekit asikoit betut kora nebo Tiondo, nebo berutietab Tiondo. Eng ng'ang'utiet kale manatet nebo Tiondo ng'alale katuyet nebo let eng sirimwechu kimwae chebo yaitiet. Ng'ang'utiet 13 koit 15 akoi 17 komwawech eng yotok akobo yotok. Mwae eng yotok kole ng'ang'utiet 13 koit 15 akoi 17. Kale chechukul 13, sorry. Kele 13 koit 15. Wait, samano. 13 ng'ang'utiet 13 koit 15 akoi 17. Kale akikikochi inendet kokochi kabuset kanamwetab Tiondo sikobit kong'alal kanamwetab Tiondo akong'at kebar tugul chemailosu kanamwetab Tiondo ak ng'atei tugul chemengechen ak cheechen ak mokorek ak kibananok ak cheityokotin ak cherototin kinde berutiet eng eunekwak chebo tai anan ko eng togochikwak, akole maimuchi chi kwalis anan kwaldais kobate inendet netinye berutiet noto ko kainetab Tiondo anan ko kainetab kainenyi. Lilian, akekas ing noto kele tun kiibu berutietab Tiondo ako kale kindochin metoek, toget ak eut. Noto ko boisionik ak kabwatutik ak tuguk tugul.
ala ako ng'atanyun kole icheket chemoiyoni yan kotungyi kanamwet ko kikakon inendet kikesirta inendet kole Nebukadneza chi nemakutungyin kanamwet kebele kochu kebare kale maimuchi chi kwalda anan kwaldois ko kakoit yoto ak abwati ale eng betusiek kokait betunotok ko ngokiterter chemengechen tuguk chebwanchinin eng atkan kora ingen ak itinye kanet eng Kristo kosarwech Kristo amu kimuchi kebwat kele kiteleldoitoi ano betunotok komakomi kealis amakomi kealda kinetegei biik chebo tai ku Daniel, Meshach ak Abednego kikitorchi ichek maat ako kisar Jehovah ko sarwech Jehovah akichek eng koit betunotok nge-exercisean anan ngeboisie kayanenyo nguno eng tuguk chemengechen yekiterteri chemengechen kotoretech keekitu eng kayanet kot katun betunotok ko kichobotin kondoiwok Jehovah eng yotok ako atache Maru asikotestai. Kongoi mising eng kanetisiosiek kenyoru eng kiboitinikab Jehovah chekakondoune kong'alalso. Kwong'ut ng'alechu ako ng'alek cheechen. Ameche atacha eng betutab kosomok kasi asikinetkei kenai kele icheket cheisubi arwet ko akot ng'o ako tos tindoi atebet neune biik cheisubi arwet. Ko amakinetkei kele ng'o bichu isubi arwet eng betut neb somok ko kakonech lesson kebeberta nekitoune nebo tai nekang'alale akobo tiondo eng kitabutab ng'ang'utiet 13 kotienik ko agenge. Ko ngesoman eng kitabutab ng'ang'utiet 13 koit ko agenge komwoe ng'olyo neuni. Kalake aker tiondo kotokosu eng nyanjet netinye kuinoik 10 ak metoek 7 ak mitei kuinoik 10 ak metoek 7 ak nariosiek 10 eng kuinoikyik ak imi metoekyik kainaikab chubisiet. Bo kwong'ut amu ngekas eng yo kokale kimong'une nyanjet, tiondo nekimong'une nyanja. Kokinetkei kotugul kenai kele ka tiondo nemong'une nyanja komong'une biik, kamong'une kwenutab bororiosiek, kutuswek, ole mitei biik, kamong'une ng'ony. So kimong'une tionyi biik anan kimong eng kwenutab biik yanga ngure biik kimugulmet ngap kokoromen kitigin. So ko kale king'ep komong tionyi koitit oeng, kale kitinye tionyi kale kiu tiondo nekiaker cheplanget ak kiu kelyekyik kelyekab ng'etundo. Tiondo neu kerit sore ak kiu kutitab ng'etundo ak kiikochi maswetit inendet kamugenyi ak ng'echerenyi nebo laitornatet ak kimnotet neo. Tionyi ngakimong'une ng'ony ko kale kitindoi kainaikab chubisiet eng metoekyik che chotok ki metoek 7. Kainaikab chubisiet ko ng'o nekachub? Ko kainaik chotok ko kainaik chekichobe Jehovah. Chekangonetech kiboition nebo tai ko kale tiemei koib kolosunet. Tionyi ko tiemei koib kolosunet kobunji. Tiemei kwai kiptubotoi nebortos ak biikab Jehovah eng ortinwek tugul. Lakini anges ngoitit oeng komwa kole tindoi tionyi ngiro itondonyi kou nebo cheplanget. Ak nyebilen iro kelyekchik kou chebo kerit. Ak nyebilen iro kutinyi ko kergei ak kutitab ng'etundo. Kokonech kobwotwech akobo atindiotab Daniel 7 koitini ko agenge akotestai. Kokergeit ak tiondo nekibo tai neking'etundo, tiondo nebo oeng nekikerit, tiondo nebo somok neki cheplanget. Kotindoi kitigin nebo tiong'ik kibo tai.
Yetia ko tiondo ne kiba angwane ne ki muisei ago ne giam gindo galak ci bagari ne gi kiemis tionyo tag ago tonaton ago tija tij pigab Jehovah engi tag keger gele ango tionyo tar tamanak somok ngangutet ko tindo tiliandit ak tiongik ci giba tay angwan ango tindo kergein ne ngeti ne boishe bagenge tiongiju. So engi tag ko teleje lesonin angami tionyi ko ndoga berta agenge na gerga tiongi ki ba tay lagin yasi tionyi tamanak somong ni ko tindo gimnatet ne bunwono ka wone lesonin ngole tionyi ko galle tindo gimnatet ne gigoji maswetit kigoji maswetit gimnatet gisomanen ngato kumwa golen kaiteni kosomok no kaiteni kwen wala gigoji maswetit nendet kamugen ni angajere ni bala etornatet ak gimnatet no ngo maswetini gisomanen ngangute tamanaga ngaiteni kosogol kumwa agobo kabarunet ne gitong ngipsengwet maswetit no ne gigure oindet ago setane. So ngalal gele gigoji maswetit gimnatet tionyi ko gigoji inendet ne noto ko shetane ne kingana jek ne girindaindet nebo Jehovah ngorso tugul. So gaboishe tionyi koboto shetane ko mi go inendet shetane ne goji gimnatet asobit kwae boishet tionyi engoiteni ko somok ngangutet tamana somok goiteni ko somok kumwae gole agere eng metoek chi kuni gakwer kebar ak gigoji ole gakwer kome ak gisop ole gakwer kome ak kikwong ngony komugul agobo tionyitok agilosi jeng maswetit amu gigoji gimnatet ni tiondo agilosi jeng tiondo komwa gole ngone gergei ak tionyitok ak ngone mujo kobargei ak tionyi as bigab Jehovah ngigas agobo paunatoni kitestai kongetegei wakati noto gibo ngaliatab atindiatab Daniel arwatetab Daniel tisap agoi tiondo nebo angwan ko kip komong eng tiondo nebo angwan ne gitindo kuinek 10 komong kuinet agenge ne mingin eng kuinek 10 chikimi ne kingomong kuinonotok keisto kuinek somok koek paunatet ne kikure paunatet nebo Babel Rome kiindoi paunatetab Pagan Rome yeityo konyo paunatetab Babel Rome paunatoni nebo Babel Rome ne kuinet ne mingin ko neginyo kwamase agotonaton agotijak bikab Jehovah koai boriet ko paunis paunatonotok kongete kenyitab 538 agoi tun kenyitab 1798 notok ko betusiek chekikure betusiekab masundeito chekitulungenotin chekikibar bikab Jehovah ko paunatoni kangalalwe leson komwowe kole eng ngangutiet 12 kaite 3 agoi 5 komwoe kole kitiem mi paunatet ne kitiem kokirinda inendet ne kakisich lakwet ne notok ko ngigasingyo kolen kimi lakwet ne ki kabogoriot ne kitomono ako kimeche kosigis ako kinyo maswetit asokobit kole kwam lakwet komwoe kole lakwanatak ko ki Jeiso ako chito ne kitieme kokirinda anan kobar Jeiso ko paunatet ne kibo Romaniek ne ki wakati natak ko kiboisie shetane anan maswetit Herod asokobit kotiem kokirinda kobar Jeiso ndakimukoksei ko kimuite Jeiso kwa komasta ole kitinge Jehovah komasta nyi ako kikirib inendet eng olotok akoi tun koet. Kakiro kora kele paunatonitok nebo Romania kora ko kiboisie shetane asokobit eng kasarta nebo let etunatetab Jeiso ko kiboisie akot Pilato kokondeman Jeiso kot kele kole kanyoljin kebar inendet ko kikikartat Jeiso ako biik kikartoti ko kikartoti kora Romaniek kopirchi kimurtoiyot Jeiso ko paunatoni nebo Romaniek amanat kityongon Romania kora chito Romanindet nekinam ngotet akotor Jeiso karastanyi ko Romanindet ak
kinga ke tor agende gererit ko bois kara boneta tor abromanye kurip gererit situn magle ka ngete iso kero kejulu ngete iso kele situn kaleji ngete ko baru gererit ko le mange lagene ki ngete iso anganda ginde laitorinik anan askari ke baromanye kurip gererit ap iso ko ki ngete iso kara engni tak bigap Jehovah ko galle engeman ko bitu bi kilo su tioni gas kitabu ta yaba yin tamana gaiten ni ko ngwan revelation ngamu tamana sumo wala gilo se jang maswetit agilo tiondo gole ngwana gerge ak tioni angone mu jogo barge ak nendet kala gi goju kutit ko ngalal tugu kejen ak jobo jubishet na gale tunda kayne gab jubishet ngmeto ekki kala gi goju tioni ko bawuni singi arawe garta magay arawe jata garta magay ko garge ak betu shegel bu tagenga pokol layeng ak sitini cegi bawuni sa bawna toni ko bare kristiane ge ko teme go grenda logo ye kemejen kala gi yat kutit ko jub Jehovah engaitelo kalle agi barge ak piketli lene ak waterter ije ang nisira go galle kilos ijek tiondo chata kilos tiondo ko galle sigi mag sir ci gay nek bak pugo itap arwet ko bo ci ngap kalam dangoy so ke kangalal wele sun golle ci subi arwet ap ke jir ko ngo ko ijege ci gis ci gay nek bak pugo itap sabondo ci ngonda bu ñot tioni ngoret no ne ko mo koy los tioni icek amu ki ga sir gay nek bak pugo itap sabon bi joto ko bi ci une bi ci may los tiondo anan je subi arwet ap ke jire ko galle ijegate ce may mur won gay ak ngoñ ngi so man nga ngutu tamana nga ngwan kayteni ko ngwan kale may mur won gay ak bago rishik ijegate ko berge nek ngore tage ko galle may ay sokset ak lay tore ne ga bu ngoñ may engi ko bet na brugot na ba divai na ba ko bago jot ne tindoy divai nga wuni ko bet ak divai ke batu ki gweje ko moy mur won ge biju la ni gitu non nga manda ako ko ge sunet seta rek ñu amedi gas tu keji limite yu tabu tab tan ni sab ko ci ni tamana ci ko moy ko le biju tag gure ci su be arwet ko gala tunda je baw na te pi kitri len je bay ne ndet na terror missing ko bunji ijek koy ge ñagoy gi biju tak moy mur won ga ngoñ ci ngon ga gi bit piki gi los tiondo ki bit piki gutu ngi wona muet ki bit piki gi ay go sup pa na te ko galle ijege tutaju ko tunu na me pa na te ago tube ko botene kay gi en matayo taman ga tine to magay kolle agoek pik tukul sorry kalle titamak somok kalle no kay taman ga ni tamagay kalle ago weja pik tukul ago bagay ne ñu ago ne na muy toy ago ga ge sunet ke saru ag yu sok engana set kay titamak somok o moji age amu manale mo bendi o ge su ngana so ci bay Israel amay to ritapci kaso ngal yondo no ango do so ngamasi ago be ngana setage ko mo gi gesu ngana so ago go e kiso amago gesu o le mojini ngore tage ke tinyo le mojini petu sek tokol ago to ngonyo je iso ko mi o le mojini ye mi te ye mi te tioni ko nyali le cristiane ge ago bari lakini ki yego ga terik ko sir yega moyte ko ngoy ameja gaji pastor je magare asogata stay from there karibu kongoy ngone dikete jagago eteji ngebe bartan ga batay kita stay ge gere gele olo ko taunda lugoni ko kabita genge ne ko genyo ak sengbet olo tosia magian Jehovah man can God be trusted yani
kimuchi kiyan Kamuktaindet Jehovah tos mi kit nekiunyi kinkwayech kwayech yaet komugul ko tos itondab Jehovah ko nekikere anan tinye kolkolyo nekikiwiny ngori nebo aeng ko chomyoni kilen baunatetab kipsengwet kebaune chomyet ko tos kap komi ole imwech ngolo anan keranda rabin chebo asoya ko kakeker as kele kit nekiyai ko king'ea kobit kabutet kole kipsengwet bwo akobo kipsengwet bwo akobo ing'uny koboiboitu kipsengwetishek akobwo akobo ing'uny amu kakochorgei biik kotinye nereknatet neo kongen kole tinye betusiek cheng'ering ko kakobuk ing nerekechatak konyo akoi Calvary nyokonam lakwet kosup Jeiso kole ngocheng oret nebore akoi kimwoito kwa Misri akoi kiwegu nebo let konyorchi kimurtoiyot kobar weritab Jehovah sokolia asikobit mesulda tetutietab sarunet ako kingiterter akeboisie kimurtoiyondonotok kitertere ko kiang'yo komwa Jeiso kole kawe asikobit iboe kakaikoindet ing kwenutab chiok Jehovah kou ye kikere eng kitabutab Ibranik 4:15 ak 16 kole tinye anyun tisindet neo nemi taitab kwandanyo amu makitinye tisindet nemaingen nyalulnatosiek kyok ako agenge nekiwo eng taitab Jehovah akobo achek kotyem setani eng kimnatet nekaimwawech ing nyo aramaru komul nekakoikoindet nekatami eng kwenutab chiok Jehovah nyokoboisie botirinik chemi ng'uny kele mi kakoikoindet neimuchi kosoiwech asikemwa kele botiriot anum soiwech Maria soiwech ng'o soiwech ko asikobit nekatesubi arwet kuya kemwa akoi kaptisisiet nebo kipsengwet ole tononi Jeiso kobortoinik chekikitoro kolen baba tononi akobo ichek chemi ng'uny chekikoyana kele koeku chito nemi ng'uny nesoun manin mi kaptisisiet nemi kipsengwet ko simesub arwet kong'ete kebeberta netai nebo ole tilil yewendi taitab Jehovah ngap ole tilil mising ko sikatesubi kong'eteu kobendi kebeberta nekikiyoiye anget kong'et koembweni ng'uny kokuroni ak kakaikaetab chito nekata kakaikoindet nemi kwenutab chi ak Jehovah tuguk aeng chekamwa sirutik ing yu ing kitabutab Ng'ang'utiet 13:4-5 ko kale kikwong'e ng'uny komugul tionyito kole ng'o nekergei ak tionyi ak ng'o neimuchi kobargei ak inendet ko kale kiwendi kot kwai kwong'utik cheechen asikobit kowek kabwatutikab chetililen chekatabendi kaptisisiet ole mi Jeiso kowekyi ng'unyoni tuguk aeng cheimuchi kotonone euto netai ko ngisoman kitabutab Luka 5:18-26 ak kitabutab Johana 10:33 ko kale king'alal amu kikochi kutit neking'alale tuguk cheechen ako ng'ach inendet netoror mising sikikuye yotok ko kingetonon Jeiso akonyochi kat chito nekimyoni akolechi kakenyoun kat eng kikwokikuk tatyo kolech nam kitokukung akiwe konerekso chun kole kalya sing'a Jehovah ng'o neimuchi konyochi kat eng ako ngomwa kiboitinikab kaniset ak botirisiekab kaniset kole imuchi konyochi kat eng nekata Jehovah ko kakwai ng'akset nekang'a Jehovah nebo aeng ko kale imuchi kowal tinye kimnatet kowal ng'atutik ak betusiek ak arawek kengewal sabato nebo Jehovah kong'ete Jumamos to Jumapili ko kakokochigei icheket kimnatet kole imuchi kowal betusiek ak ng'atutik ko kikasomwa eng kitabutab Daniel nakokasisoman kurget tisap kong'ete 24-25 akotestai kole akiwal betusiek ak ng'atutik akoetkei kotebe hekalutab Jehovah kobortogei kuyo Jehovah inendet ortinwek aeng chotok neimuchi kole chito atononi nekata Jehovah eng ng'uny anan kole amuchi anyochi kat tengek tatyo komwa Jeiso kole mokure chi baba eng ng'uny amu agenge kwanda ng'wong nebo kipsengwet ko tukyoto tugul koboru kit nekiyaak yekingokoib setani baunatetab Rumi anan baunatetab Romanik
kotiam kokirinda Jeiso akinya kochilil akowek kwa kipsengwet kwa kaikait koboisie kimnatet nebo oeng nebo Romanik nebo kaniset asikobit komulchi mulbayat age nemi ng'ony boisiet netesetai Jeiso kipsengwet tamanab kiwek kabwatutik chekatotokostoi kosubi arwet ole kawong kot nebo oeng nekeoye anget kowek kobwa ng'ony sikolung'uny ara eng nwokindo kokakeker kele kebeberta netai nekaking'olole eng kanetisienyo koking'olole ng'oksetab Jehovah ak berutietab tiondo. Kebeberta netai ng'okset nekindoi turyosiekab togochikab Jehovah eng kitabutab Ezekiel 9:1 akotestai kokotebe kabwatutikchok kayanet nekingen kele nyoljin torornatet ak kimnatet ak kondit koigeny Jehovah ako inendet inegei nekimuchi kibutyi tainyi ak kesai inendet ako yekanyo kergeindo nebo kimnatet nebo baunatet nebo kanisa kole nekatakilosu Jehovah kilos tiondo nekiwal betusiek ak ng'atutikab Jehovah tatyo ko nekatakisubi ole mi Jeiso kokoe kakaikaet eng kipsengwet kiwe kabwatutikcho kobwa ng'ony eng botirisiek ak kandoikab kaniset asikobit komwa kole kikochi Jeiso ichek kimnatet kowal sabato kong'ete Jumamos ko Jumambili koyoto kokakesa kanamwetab tiondo matowek kakoek ng'oksetab Jehovah nebo kamung'et nebo sabato nekikimunyi korititab Jeiso eng imandanyi nekikeskei yekingomwa kole kakokeskei eng mut kasi koskoleny akomuny komatakechut kamung'et koboto inendet sikimuny ako kolaja kikilipto kwo akoi betut nebo tai nebo wikit nekatemunyi kokakomwa Jeiso kole kakokeskei kakiityin imanda ma eng boisionikuk ako eng kayanet noto amune sikole kakonok sabatosiekchuk so kabarunet eng kwenung'wong ane kokwek sonai olo Jehova noto bonok kolaja kikonok betut nebo tai nebo wikit kobarta kimnatetab chitondit nenyikekere wikini nyonei nekata ng'oksetab Jehovah kakuyenyi kotisab nenyitat koek nin kebeberta nebo tiondo nenyikekere ko kaitetab chito lo ak lo ngondoiwech Jehovah asikobit kecheng inendet kitokoimeni akoechei akenai kele tie kakoikoindet agenge eng kwenutab chi ak Jehovah ama eng kimnatetab chitondit anan ko biik chekikiyai che werik ak tibikab biik ako eng kakoikoindet nemi kwenutab chi ak Jehovah amwae kongoi eng yuto tugul kongoi kokwet kiteche komi tugul awekchini Pastor Nyalilei asikobit komwawech kit nemakotestai akotachechok achek tugul chekimi beberwek cheterchin yekitesetai kekere YouTube ni. Kongoi Pastor Sami Ngetich eng ng'alal nekang'alal kongoi Ramaru kongoi mising Eva kongoi Lilian ameche boroindo nekitindoi takikaishek nekit 10 kot komi chi nemeche kotes ng'olyo eng kanetisiet nekakinetkei mameche tamwa ole kebeberta netai anan nebo oeng nebo somok nebo ang'wan kot komi ng'olyo nemeche ites eng lesson ko boroindo ng'ung ni kot komi ng'olyo nemeche iteb ko boroindo ng'ung ni kotokotin akwek tugul kongataune tebutiet netai atebe Evelyn keng'alale akobo berutietab tiondo eng kebeberta nebo kwoeng kasi koek maunatet ng'ang'utiet 13 komwoe eng koindo mising akobo berutietab tiondo maana ale ngemwoe kele berutiet ko berutioni kelyojin kindono komokale Jehova kindoi tokochik tos alamet nenyekendeu sikekere Kongoi mising Pastor. Kiingen nguno achek chekimi America kele kokoit
kokoit tuguk chekele kekure chips chekendochin kindoi bortab chito sikescanan ngiwe wiya kemuch kescanan ako kokeapproven FDA chotok kile chekile FDA. Lakini chuto chemwae Bible kole berutietab tiondo nekindochin toget akindochi eut koma kinetogu kobe kiminjin makiminjin toget. Angen ale mi biik chekikokilgei mising kot kole nguu kakisir mi kakisir kele 666 or something like that. Kineu no. Lakini ngemwa kele mi kiminjin toget ko kabwatutik. Ketawalan kabwatutikab chito sikoboisie ak kwai tuguk chemokotin. Nguno bicho komiten Kilifi ikere kole kokitawalan bicho kabwatutik tugul kokiwech ipkoyan tuguk chekakikochi makobwati tugun alak. Ngele nye kakile tebisi me mayameki. Koyani biik kityo. Ko chuto kotun kiibu kanetisiet neiyoni biik kakele makebendi kanisa eng betutab sabat ko kakoyan kotach kanetisionotok akiboisie chi kimnatet eng eut ko chebendi kabwatutik makiminjin eut makiminjin toget. Kongoi mising keba amuin ana le muyo to kotes chito age ngebwa yeb ko kundit chu yeb tai kona mwa Kiingereza kuto yemiten naetab chito yuto yikebestos kele tamemirien ni koya ko tamemirien ni ko kararan koyu kongiwe nguno biikab sanis komwa kole kundit chu kole mitei kito nekekure experience nebo sobetab chito nebo orit amun nguno yuto yitelele nemakimosin ngibile wendi ile kesa Mungu ko kundit chu mukundit ko kipcheune somok mi kundit nebo tai mi kundit nebo kwen ako mi kundit nebo batai nebo tai no makikure medulla oblongata ko kekonin timetable nebo sait ingete ak tuguk cheyome ak itelel kotoret in spinal cord in oretab batai sichulake ko neb katikati ni ko netoretin inyoru senses ikerte komie ikaste ichamchami ikas ile katijin maat anan ikase ile koye kakitok akirutok sindanut kotanyi nyoni kobo tamirmiriet nito neibestos kabisa chito nekilen pipeman ak nebo lembechek barak yu kongomwoe sirutik man kokakemwa kobele nyekendo berutiet konda akana toget chu kindo orit namwa kole sirutikab Jehovah kindo indet nebo kabwatutik chebo orit nengosis chito kabisa konge kole kayan amun ngikas iman kakikonu in akobo tuguk chekokakis ing Shakahola ing Mombasa ko tuguk chekikwokis ngotikiyokis ing Japan chekiba biik karitab maat akotebe oretab karitab maat akole orani keborech nginyiwe kora olibo Uganda kikas biik chekiba ko akololyo kora kongimi Texas yu kokimite biik chekibololyo kora chekikure Weko chekibo grupit nekimangune 7 day nekikure Davidians nekikure Weko kokilolyo bichotok akopek biik chechang ko kiyoto no sukuboni chito kabisa kot kwai koyan nemakowek silit komite kabwatutik yu ngwich togo chito age kotokotes komite butiet age. Amache amwa kongoi anget ale wendi sait kakorekta yakimite ko agere ale kanyoru kanetisiet neo amu cham kiywei iman en ng'alechoto bo berutiet amu abwoti ngiwendi akot airport squeeze inget ile kimuchi kende ikere itobeni kole kokirekoden yani kikeib biometrics chekuket ibile kityongon kole nakatete ikoitoi kibandet ibilechi kole iker koleji no ui Lilian wechegei ko kicham keywei kabisa kounoto ngele nyone 666 ibwoti taboti ilen ara yaite kelyojin ara nguno is kokoit akikere
meet the heightened of security ngalekab mameje kochanga chorset ko nguno igere ngalekab Russia ko nguno komite ko kian kwa barak mising amu kale kibet technology chebo kuroni chekikinyorchi emetab Russia ko nguno keribe ki age tugul igere ile ribonotok koyoche kele kaikai keyai kouni asikobit kengetin ketracken koit chokekure AI ketracken ngekere kele imyeno ak ne ko igere isile angoro nekakoit makomite ole tekerwochin kongete kityo itindoi kalyanoto bo Jeiso neinget ile mami ololobotini ak ndawekure ko kikonai bichu tobenin u GPS anan alen iro simeng'ung squeeze kokere lagok kole ronin mama nyone kaityo makomite ole teunye kakinget ile rochu lagok kait yun ko igere ile keng'etu ak Jeiso inegei singwait akot ndakinomchin anan kolya komebete ametinye itobot chakait ko kait inget ile yundai yun komite lapkeiyet. Arabaru kongoi. Imite mute Aramaru. Sorry, kamache ateshi ng'oliotab in Metiera anan inendet nemi eng kwenunyo ak Jehovah. Ko ngero eng kanetishet nekinetkei achek rani ko kanyoru ane ale kakange ng'alale akobo biik chekergei akot Pastor Mackenzie che kikasit biik kot koit meet ko kiberber biik akoborgei kotindoi logoiwek chemiachen chebo kamang'unet ak ng'etiet eng kot keityi Jeiso. Komite tuguk cheu chotok che ngana kotok neo nebo Pastor Mackenzie amu koit meet koker biik meet ako kwong'e ng'ony ako nere chitugul ko imeche kenai kora kele kakamite tuguk cheu chotok chetindoi biik kergeindo nekiywei Jehovah nengitepche kouo iman lakini kergei ak nebo Pastor Mackenzie eng oret age lakini kityo tom koitityo meet kele kakobek biik. Ngiro akobo chito nekatebi eng katikati koek inendet neituitosin ak Jehovah ak isubi chichotok ko kergei ak ichek chekoisubi Pastor Mackenzie amu bendi oldab luset. Kesikyi ano rani imong'u chito neokergei tuwai nekiyai Jehovah okergei tuwai nekikisikto tengek kikimimite tengek kimite tugul eng emetab tengek atya iyoni rani ile nitoni ko katuyoindet neituitosech koboto Jehovah. Kobit chito eng katikati patiriot nekanyochi katengekto chito kabit nekanyochi katengek koek Berutietab between achek ak Jehovah sikesoi kelen anam soiwech achek kiplelutinik kisoe akot biik chemite chekikoruyo kelechi akwek anyun biik chetililen osoiwech ak akwek ng'olo sikoityi sautik kyok kipsengwet ko kesiregei ne ak ichek chekong'olole ak Pastor Mackenzie ano ole ketokchinigei ngotko makingen kamanutietab Jeiso ko inendet tisindet inendet teseiwot ako inendet neituitosech ak Jehovah asikobit keityi ole mi inendet kale oret ak iman ak sobondo amami chi nenyonjin kwanda amengane ongebechi Jehovah eng oretab Jeiso matkebun chi age tugul eng oretab asista Jeiso inegei kityo ngon neimuche koitech ole mi kwanda ak kenyoru sorunet nebo agoi. Kongoi mising. Tos tokomi chi netebutindoi ng'olyo? Ameche amwa ale kimi kasarta nekorom amu kota asomani akobo grupishek anan biik chekokomong chebo dinishek kitindoi 11 chebo dinishek cheyach kabisa eng ulimwengu ako chang biik chebendi. Ameche kityo amwaiwok eng nwokindo ale
Grupit agenge kekure kainenyi science kukergei akobo science Scientology. Scientology ju kundoi kandoindet nekitougei grupit nitok eng kenyitab 1953. Ko kitougei bichu eng emonieb America. Grupit ni nebo bichu eng kabwatutik koboisie ng'omnotetab science komas sirutik che tililen. Ako ite kebeberta age kobwat kole makiyoni bukuit ne tilil amu ki age tugul nemeche keyai sikuye ile bo man keyai experiment. Eng experiment keibe laboratory kebiboni tuguk. Kole iyondoi ano Mungu nemaimut lab ibing'etin iyachi exam akinai ile uye uni iyondoi ano. So grupit nebo Scientology ni ko kibe nebo kung'ut amu chang grupit nebo biik che kipsomaninik, inyoru biik che profesaek, inyoru biik che doctors, daktariek, ako biik che ng'omen. So kikikondoi akomi grupit age kole ng'omnotet ng'ung no kikokonin Mungu ingiboisie akikunduan ki. Ikonin Mungu ng'omnotet akobo levelitab Mungu akokoshin otebi tuwai eng levelit noto. So makoi ko choronok swame logoi ingok. So kenam Mungu konyong barak amu ng'omnotet nekikokonin ko amu ing'om ko ikunduan ki. Ngikunduan kerichek che mpya kokomokotindoi chito age iwe levelit noto. So ng'wan noto kabisa amu kokonam biik che ng'omen kabisa. Kongotoretech Jehovah ne akokone kimnotet kekuye kele kibi betusiekab ng'oiyondit nenyolu kesoman sirutik che tililen. Kongoi amu logoiwek chemye chemi ng'ong'utiet nemwoiwech kole iteiywech kemong'une Babylon akenai kele nyone berutietab Tiondo nenyolu kenam sirutikab Jehovah mugulelwekyok akechoboke amu yetunetab taya. Kongoi bikyok ambu boroini kakokasech lesson netai ni nebo Kalenjin. Eng kasar age tugul ikere YouTube akiro Kalenjin lesson YouTube. Inyoru kanetisiet ne inegei akikose komie ang'ololi Arap Nyalile, Arap Maru, Evelyn, Pastor Jemagar ak Lilian. Ngobiro Jehovah bikyok ongechopkei sikenyoru kanetisiet wikini nyone. Nyoru chitugul angen ale imuchi mebo 7 day maibu Adventista eng dunia. Imuchi wendi Jumapili. Amache ikonech tebutik anyun ile ne tuguchu kakonetech keyote boroindo anyun sing'ololwech ak ikonech text. Ak icham inokilen subscribe eng YouTube. Basa kitebene tebutik cheimutai wikini nyone ketutosi ak kewalu. Ngobirok Jehovah bikyok kondoiwok. Asome Evelyn sikobit kosoiwech keker tetutietab rani. Ongesa anyun, kongoi Kamuktaindet Jehovah nesobe koikeny. Amu kaindoiwech Lilian ko akobetin wewe. Ongesa kongo Jehovah. Kingen kele kiboisie technology lakini technology nebo kipsengwet koyatat. Kongoi eng saetab sister yanyu Evelyn Tarus. Kongoi amu kekochi kiboitinikuk Jehovah sikobit konetech lesson akobo inye Jeiso neinyone. Kongoi eng age tugul nekakenai Jehovah kesome inde itekwech asikobit mabetyo kuyo mwae bukuit kole kikikol age keswek chekiba eng barabara akonyokokutita koristo. Koba alake ole mi katok ako kibwa katok kong'etyo kole koket keswechoto matokosikyi kobityo. Komi chekikikes chekikinde ole kakwai
konoto Jehovah kemeche kinde akwaiyeng'ung ne indoiwech tamirmiriet. Ikochi age tugul nekakase kutwoni Jehovah asikobit koepchinet akona Jehovah nanyi. Jehovah noto nekikure eng saini kele kongo Jehovah amu kaikonech kamuket. Indoiwech yekakitau sabat nebo rani akoi mutai kikesu sabat. Kibendi alake kebendi ketoche conference nekotoi conference nebo Minnesota kesome kamuktaindet kikonech kamuket keitite yoto aketuye akinye. Ko chemite eng kimaswek tugul chekase kutwoni Jehovah asome kaberuret eng korikwak. Akikochi sikobit kinetkei tugul ako yenyone Jeiso kenai kele Jeiso nekikinetikei atkinye koiro nekaketach. Kongo Jehovah amu kimnoteng'ung ak kalyeng'ung. Kitororin akemwoe kongoi. Iberur kiboitinichu Jehovah kobendi eng korikwak ak boisionikwak akoi ketuiye. Ngwang makeng'ung ki age tugul eng kainetab Jeiso ne etindenyo. Amen. 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 Osere bikyok kobirok Jehovah betusiek tugul ako karibu eng wikit nenyone.